leta ya Kongo niyo yobazwa kubera ikibazo bafata ibisagara. Burundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara iguma bifatwa. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni nyuma y'amasaha make mama 23 itangaje ko igiye kuva mu gisagara cya Uvira. Ni mu gihe kandi yari inkuru yoboye izindi mu zikomeje kugenda zigarukwaho mu nkuru zikomeye zirebana na politique ndetse n'umutekano. So the news just dropped and it really landed. Ikiro ni ikiganiro cyanyuze kuri imwe muri televiziyo muri Amerika basesengura ibiri kubera muri Congo. It's sitting right on the northern tip of Lake Tanganyika. You should think of it as a gateway. Nivyo rero tugiye kurebera hamwe turebe ibyo aba basesenguzi bagaragaza yaba inyungu yaba igihombo muri aka karere nyuma y'uko mama 23 igaragaje ko yamaze kuva muri iki gisagara. Kaba rero ari kiganiro cyatambutse kuri televiziyo imwe ikomeye muri Amerika aho Professor Michael G. Debris wo muri Amerika ni professor wa African Studies akaba rero afite impamya ubushobozi cyangwa se impamya bumenyi ya PhD muri African Studies aho yigisha muri Northwest University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yibanda cyane ku mateka ya Congo, politike y'intambara n'uruhare rw'amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yanditse ibitabo birimo The Democratic Republic of Congo Between Hope and Despair, ndetse agaragara cyane mu biganiro binyura kuri BBC ndetse na Academic Panel Policy Forum aho rero yatanze ubusesenguzi bwe byimbitse ku birebana n'ibibazo bya Congo. Nivyo rero tugiye kugaruka muri aka kanya turebe rero ivyo yahishuye rero amabanga akomeye kubibera muri aka karere ndetse n'impamvu zikomeye zikomeje gutuma mama 23 yigarurira ibice ababyisha inyuma, ndetse agaragaza kandi n'impamvu ikomeye mama 23 yasabwe kure kuri iki gisagara. Na amakuru rero navuga ko harimo politike yo ku rwego rwa nyuma. Ndagira ngo munyemerere dukurikire iki kiganiro. Baraganira muri rurimi rw'icyongereza ariko ndajya ngenda mbivuga mbisemura mu kinyarwanda. Tubane rero twumve icyo uyu muhanga Michael agaragaza kuri kugenda biho. Umunyamakuru ni utangira. So the news just dropped and it really landed like a stone in the very troubled waters of eastern DRC. Ati na makuru mashya maze gusohoka kubiye mu bikomeje kugenda biba harimo imvururu nyinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Talking about the unilateral withdrawal of the AFC, the Alliance for Change, and specifically the M23 contingent. Right. From the akaba rero agira ati turavuga kuva ku ruhande rwa mama 23 mu kuva mu gice bari bigaruriye baravuga ko bagiye kuva mu ntara muri Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Yego, absolutely vital city of Uvira in South Kivu. Now iyo mitwe yitwaje intwaro ifashe icyemezo cyo kureka ku bushake ingenzi cyane cyane mu by'umutekano. Ni igitekerezo cya mbere ku mutwe ni iki? Ni byiza amahoro aratangiye. Yeah, you'd hope. Yego nibyo abitekerezo cyo. Ariko muri intambara imaze igihe kirekire ikabigoye cyane kandi yuzuyemo impande nyinshi. Buri gikorwa cyose kiba ari mu buryo bw'inyungu runaka. It's our mission today. We are trying to reka tubisesengure neza. Exactly. This deep dive is all about understanding the calculations, the risk and reward for every single regional player. I mean, this withdrawal happened in a highly volatile area. We really need to be clear about distinguishing between the stated... Right. And to understand the calculation of walking away, you first have to grasp what they walked away from. Uvira isn't just a dot on a map. For those who might not be tracking the specific geography day to day, can you really define the importance of Uvira? Why is this city such a significant marker in the power dynamics of the DRC? Kubanza gusobanukirwa neza icyo baretse si akadomo ku ikarita. Arguably one of the most significant points in South Kivu, and its value is layered. It's strategic,
ku bantu bakurikirana buri munsi imiterere y'akarere ushobora gusobanura neza akamaro ka Uvira ni kuki uyu mujyi ufite uburemere bukomeye mu bijyanye n'ubutegetsi ndetse n'imbaraga za politike. Reka mbivuge mu magambo make, Uvira ni hamwe mu hantu h'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Akamaro kayo gafite ibice byinshi mu by'umutekano, mu gisirikare no mu bukungu. Mu karere ni umujyi w'icyamburi mu mpera y'amajyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, ni irembo rigenzura inzira nyinshi z'ubwikorezi bukoreshwa cyane cyane mu bucuruzi. Iyo nzira ijya hehe? Ihuza uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inzira igana mu Burundi ndetse no muri Tanzania. Mu mateka ugenzura Uvira abafite imbaraga zikomeye ku bucuruzi bwemewe ndetse n'ubutemewe bw'amabuye y'agaciro, ibicuruzwa byinjizwa by'amagendu, intwaro n'ibikoresho bya gisirikare. Byongeye kandi hari umuhanda munini wa leta, route nationale nimero 3 unyura muri uwo mujyi. Mu gisirikare ni igicumbi, mu bukungu ni umunsi w'ubuzima. Nibyo kugenzura Uvira ni ugufata ikarita ikomeye cyane mu karere. Niyo mpamvu kuyirekura bigaragara nk'ikintu gitangaje cyane. Iyo imibereho ituma itangazo rya FC risa n'iryayoboye niba Uvira ari nk'ihembo ry'ingenzi, kuki bahisemo kuvamo ku bushake? Kuki batakomeje kuyifata no kuyishimangira? Aha niho rero biba bishimishije cyane. Niba bituruka ku ngufu, bivuze ko ari intego irenze agaciro ka Uvira ndetse bigaragaza n'imbaraga zidasanzwe. Niho rero isesengura rihindukira neza. Isesengura riragaragaza ko kuva ahangaha kwateho hanini n'ibarura rya politike n'itumanaho rya diplomasi rikomeye, atari igitutu cya gisirikare. Ntabwo batsinzwe se, oya, bahisemo kuba bava muri uyu mujyi ndetse bagaragaza kuba bakubaha ibyo bagiye basabwa ku ruhando mpuzamahanga. Baravuga bati reka icyo twitanzeho turushaka amahoro, none rero reka tuve muri aka gace. Ni ugukina ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara muri aka gace. Turitega iki? Icya mbere ni ibijyanye no kugabanya igitutu mpuzamahanga. Icya kabiri kandi gikomeye ni ukwinjizwa ku mugaragaro mu biganiro by'umutekano n'ibya politike mu karere. Ibi biratuma rero ishami rya politike rya FC riva ku rwego rwo gufatwa nk'abagome rikaba umufatanyabikorwa wemewe mu biganiro kuruta uko byari bisanzwe. Batanze Uvira nk'ingwate se ya politike. Neza rwose ni uguhindura imbaraga za gisirikare zikavamo umutungo wa politike. Ibi birahuzwa bite n'ibiganiro bya Doha ndetse bibera muri Katari? Iri huza riragaragara neza kuva ni igikorwa cyo kubaka icyizere, confidence building measures. Ibi ni ibikorwa bya Doha bisaba ibimenyetso bifatika mu gutanga Uvira, biha abahuza Katari na Amerika ikimenyetso gikomeye cyo kwerekana ko Kinshasa n'isi ko ibiganiro bifite icyizere. None umutwaro usigaye ni ku ruhande rwa leta. Yego, Kinshasa ni ifite impungenge zikomeye zishingiye ku mateka. M23 ifite amateka yo gusubira inyuma igaruka. Impungenge ni uko bishobora kuba kwimura ingabo aho kuba kuzisenya. Batinya ko ari umutego se? Yego, barabitinya kuko barashimangira indi mirongo y'intambara hafi ya Sake cyangwa Masisi byarabaye. Leta mu rujijo niba yihuse cyane ishobora gusenya inzira y'amahoro n'ibitinzi igasiga icyuho cy'umutekano, kandi bibigira ingaruka ku bihugu n'abaturage. By'umwihariko u Rwanda n'u Burundi rureba cyane cyane ku bibazo bya FDLR, ubundi nabwo bufite impungenge ku nyungu z'ubucuruzi n'umutekano cyane cyane ku kiyaga cya Tanganyika. Kandi batinya icyuho cyabahabwa n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwabo. Bakaba rero bakomeje kugenda bagira ubwoba bw'ibi biri kugenda biba. Abaturage nibo bahita bibaza ndetse bakanababara kurusha abandi bose.
nibyo icyuho cy'umutekano gishobora kwihutirwa gufatwa n'imitwe ya mayimayi kigakurura ihohoterwa rikomeye. hari ibirego bikomeye by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku mpande zose. igihe nk'iki abaturage baba bari mu kaga gakomeye. none se icyizere birakorwaho iki? biratanga icyizere? biroroshye cyane gusenyuka niba atari isenywa ry'imitwe ahubwo ari ukwimurwa gusa. intambara ishobora kwiyongera n'ahandi mu bindi bice. ibyemezo nk'ibi bigira agaciro gusa iyo hari igenzura ryigenga kandi rikomeye mpuzamahanga. bityo intsinzi nyayo ntizaba mu mutwe w'amakuru ahubwo izaba muri raporo igenzura zizaza mu byumweru biri imbere. neza icy'ingenzi ni ukubazwa inshingano n'ukuri no kugaragaza atarabayeho mu buryo bukomeye bwo kugenzura M23 ivuye n'aho igiye. aya ni amagambo ya diplomasi azahora ashobora gukoreshwa nk'intwaro ya gisirikare. kari mu biganza bya AFC cyangwa mu biganza bya twirwaneho. bwana Safari, birumvikana bahageze, ariko udukurikira ashobora kwibaza uti bahageze gute? kuki nta mirwano yabaye? byagenze gute ubundi? byaba bihura n'ibi undercovers zanjye zimbwira ko hari bamwe mu ofisiye ba Fardc kuri ubu M23 iri kwinjirira ikagira uburyo bavugana bakava mu bice hatabaye imirwano? aho yababereshe cyane kuko nubwo nta rusaku rw'amasasu ruba. yego, nakubwiye strategy na 23 ikoresha mu mirwanire. strategy bwoko ki? ndumva wenda mu biganiro batambutse narekubwira, ariko wenda nakubwira mu kinyarwanda cyiza ni nka rugondi ihene, nk'uko utungura umuntu kwa kundi atazi ko mugiye kuwuhangana. nagusobanura ku buryo rugondi ihene twayifata. yego, kwa kundi ushobora gutungura umuntu ukamukubita umutego atabizi akikangura yageze hasi. yego, iyi strategy ku bantu bazi by'urugamba mu ndimi z'amahanga nko mu cyongereza bayita sacrament. yego, ubwo sinzi mu bundi buryo bayita singing. ubwo icyo nakubwira cyo ibyo kuvuga ngo hari abiyungaho birashoboka, ariko njyewe icyo nakwemeza ko yego, nuko bo bakoresha ubwo bwenge bwo kubasha kugotagota aho umwanzi aherereye bakamuca intege, bakisanga bahuye nabo amaso ku maso, bakagenda babagubanya abari hafi aho ngaho bakabarekura bakirukanka kibuno amaguru. yego, kuko baba babashije kubagotagotera ahantu hamwe ntaho bari bucikire. yego, niyo mpamvu bamwe bahita bamanika amaboko bakavuga ataho kugira ngo dupfe dushire ku rucushu, reka twebwe ubwacu dufate utwangushye duhunge. yego, abaturage bo babifashe gute? ntawe byagizeho ingaruka zindi izo arizo zose ibyo byabaye? icyo nakubwira cyo muri aka gace ka Gitupu ntabwo maginga ya wavuga ngo nta baturage bahungabanye, barahungabana bitewe n'imirwanire, bamwe baranapfa. yego, kubera yuko nta mirwano yabaho, nubwo baho ntibarwana cyane, ariko ntabwo bibura. nakubwiye yuko abawazarendo ndetse n'ihuriro rya Fardc bo basa nkaho utamenya icyo baba batekereza. yego, bikaba bigoranye yuko abaturage nabo bagenda bahura n'ingaruka mbi z'ibi byose biri kugenda bibera muri iyi kigo y'amajyepfo. yego, ni mu gihe kandi urugamba rukomeye ndetse rwahitanye n'abaturage batari bakeya, aho sikorima 25 yateye bombe nakubwira hejuru kuwa gatandatu ku itariki 13, uburyo imirwano yari yubuye mu duce tugiye dutandukanye two muri Minembwe, nyuma y'aho
bavuye za Mikenye bakagenda hose bahereye kuri Pwezeho bakagera za Rugezi bakakomeza za Mikarati na za Rwitsankuku. Byari ibintu bicika cyane, ndetse hakaba haragiye hapfa abantu batandukanye nk'aho bateye izo bombe ku masaha y'umugoroba mu masaha ya saa 10 na saa 11, uretse ko hatari hamenyekanye abantu bagiye babipfiramo na n'ubu umubare ntiwari wamenyekana, ariko hari n'abantu bagiye bapfa. Bagiye bicwa n'ibisasu cyangwa bagiye bazira ibindi ibyo ari byo byose? Bazize iki? Abishwe n'ayo mabombe, ariko bishwe n'intambara y'ihuriro rya Fardc rifatanyije n'ingabo z'Abarundi. Ariko magingo ya aho imirwanire ikomeje kugenda ihinduye iyindi sura, biragaragara yuko bamwe muri bo batangiye kugenda berekeza Ibaraka. Yego. Icyo nakubwira yuko nyuma yaho umuyobozi w'Ababembe ukomeye cyane muri biriya bice bita Combo Seni, yego, aho yahamagariye abaturage kwiyunga kuri twirwaneho ndetse na AFC bakabaha uburenganzira ndetse bakabaha n'amakuru byateye ubwoba bamwe muri bo, nk'uko nagiye mutangariza ko abaturage bamaze kunenga leta ya Kongo bitewe n'uko ibyo babasezeranije batabishyira mu bikorwa. Yego. Bishoboka ko bigiye korohera iyi AFC ndetse na twirwaneho mu gufata ibindi bice bitabagoye. Yego. Amaginga ya Abarundi tuvugana bamaze kubakubita, baberekeje aho bita za Bibogobogo muri Kane nyine. Yego. Berekeza za Rulimba, urumva ni inzira ziberekeza n'ubundi Baraka bahunga. Naho kugeza ubu kubijyanye na FRD n'uruhande rwa leta kwisubiza ibice byo bihagaze gute? Kugeza ubu icyo nakubwira cyo nuko umwuka uhari maginga ya twashakishiriza mu ntara ya Bujumbura, kuko niho imyiteguro isa nkaho iri. Yego. Naho muri utu duce inyeshyamba za M23 aho zagiye zifata ndetse n'aho zagiye zishaka kwerekeza zifata. Yego. Biragoranye ko abasirikare basigaye muri ibi bice hari icyo bakora, kuko nakubwiye yuko iramirwane ya M23 ikoresha yica abasirikare mu mutwe, aho basigara batagitekereza icyo gukora. Bivuze ko bitesha mu mutwe coalition ya FRDC? Nuko rwose bihagaze, ni nako binameze. Yego. Kuko nubwo wumva ngo harimo abasirikare ngo biyunga kuri M23, reka da, ahubwo abo kubera gupfa mu mutwe bitewe n'uburyo babafungira amazi n'umuriro bakabagotera hamwe. Yego. Byabahungabanyije mu mutwe maginga ya kereka bahinduye abari muri ibi bice wenda bakamenamo abandi bariya bakabajyana bakabahari haso. Yego. Nibwo wenda twakwitega ko hari icyakorwa muri ibi bice M23 iri gushaka kongera kwigarurira nyuma yaho yigaruye ibindi bice byinshi bitandukanye by'igifite kivu. Yego. Mu bigaragara rero ahantu hateye urujijo hakomeye cyane ni mu ntara ya Bujumbura, niho imyiteguro ikomeye, aho n'ubundi hagikomeje gukorerwa imyitozo nk'uko nagiye mbikubwira. N'ubundi indege ziri aho ngaho mu kirere, izo za Kuri n'ubundi zituruka muri ibyo bice bya Bujumbura. Yego. Urumva rero ko byagenda kose, icyo nakubwira nuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko intara ya Bujumbura hari icyo yokeje. Gusa icyo nanjye nagutangariza muri ibi bice M23 nta mikino ifite
yarangije kubona ko utu duce twose iri budufatika dusakuma bitewe n'uko yubatse uburyo bw'imirwanire butajya bushobokera igisirikare icyo ari cyo cyose. Yego. Niyo mpamvu magingo aya ngaya Akipupu yagiye mu biganza byayo. Nakubwiye ko hari n'ibindi bice nakubwira nka Mikenke naho umutekano ukomeje kubura uragarutse. Santere ya Minembwe tayari abantu bari mu bikorwa bisanzwe za Murenge hose nta kibazo, kugeza ubu na za Makarati na Rwitsamuku nta kibazo gihari, abaturage bagiye mu nsengero. Naho ibitero Kanyuka yavugaga by'indege byo zasize amakuru mwamenya aho byagabwe mufite nayaye kugeza ubu? Icyo nakubwira cy'igitero nagutangariza njye nabonesheje amaso yanjye. Yego. Ni igitero cya Sikoro Imana 25. Yego. Cyateye nyine muri ibi bice bya Minembwe aho cyarashe ikompora ku isaha ya 10 ndetse na 11. Icyo nicyo gitero nakubwira cyo cyasize abatari bake batari bamenye umubare. Yego. Nicyo ngicyo cyagaragaye muri aka gace kari karimo imirwano kuva ejo mu gitondo. Naho kubirebana n'abaturage bahunga, haba hari abari kuva wenda mu bice byabo bahunga? Aho imirwano iri n'ubundi kubera yuko akenshi na kenshi ndi kukubwira yuko impamvu iri huriro rya Fardc rirwana akenshi usanga rigenda rinahohotera abaturage ribica. Yego. Niyo mpamvu harimo bamwe baba bagenda bahunga, ariko muri utu duce nagutangariza ko atari benshi, kereka muri ziriya nzira za Baraka bo bagiye bafite ubwoba, kuko urumva ko guhunga kw'abanyamurenge ntibyakoroha. Yego. Kubera yuko n'ubundi baba bagomba gushyigikira bene wabo bari ku rugamba, kuko urumva nibo babashyira ibyo barya n'ibyo kunywa. Abaturage bari gufasha nyine abahanganye na Fardc mu buryo bw'ubutabazi. Yego. Naho ibijyanye n'ubugambanyi biri kugenda bivugwa rwa rugomo rw'abazarendo ndetse n'aba Fardc Baraka, byo bihagaze gute Bwana Safari? Icyo nakubwira cyo nyuma yaho nyine abaturage bakomeje kugenda babona ko guverinoma ya leta ya Kinshasa isa nk'aho ibabeshya. Yego. Bamwe muri bo bareba ibishoboka bari kubona ko 23 ifite gahunda. Bumva nakubwiye ko Cyombo Hussein ni umubembe ukomeye cyane, umwe mu b'imbere urimo gukangurira abo mu bwoko bw'ababembe kwiyunga kuri twirwaneho ndetse na 23. Yego. Ibyo bishobora kugaragara nk'akagambane, ariko tutavuga ko ari akagambane. Ni mu gihe kandi n'ubundi ibiri kuba ni bya bindi by'abasangiye ubusa bita n'ibisambo bihuza Fardc ndetse n'abawazarendo. Ubu gahunda yabo ari ukusahura bigendera. Byateje urujijo bitewe n'uko ngo abawazarendo baba bataratojwe indangagaciro. Yego. Niyo mpamvu buri ruhande rufite urwikekwa bitewe n'uko iyi 23 ifite taktikoma y'imirwanire ihambaye. Yego. Niyo mpamvu rero urwikekwe ruri mu ihuriro rigiye ritandukanye, kuko nakubwiye yuko abari ku rugamba ari benshi. Ntabwo ari ingabo z'Uburundi, ugashyiraho amaFardc, ugashyiraho abawazarendo, ugashyiraho abamayimayi ndetse n'abandi bagiye batandukanye utamenya n'abacashuru. Yego. Urwikekwe ntirwabura, kuko ahantu harenze abantu 2-3 ntabwo habura urwikekwe. Yego. Bwana Safari, reka dusoreza ugura komeza ukurikirane situation iri kubera mu bice bitandukanye ugenda tugezaho update uko bigenda bimera. Yego nta kibazo.
yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha reka dusoreze aha tubashimire cyane wo dukurikiye bwa mbere tucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza byibanda cyane ku mutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.